Kaasarar pingrang COVID-19 ba coronavirus ni bidungo anga banga bagija chini Meghalaya state ni public rang dangau yatna skinga skangpa da aluna kengkeng sak rechasku kolachi gata mandirang kuchinga test ka aha auria sak rechasku kolachi gata mandirang uni sak recha chet koruksa mandirang ni test negative kata sak rechasa mandirang ni test result rang kumat kujainga aru yarang uni sak shisha active onge talo positive case ongenga ya sak shisha active positive case rang je mandirangan ya sabisi kumat nachim stable ongenga aru mameng health complication dongjainga menggepen Meghalaya taau depet sak sutsku ko test kana nigrimzo facility donga aru ni kusako Assam Barpeta College aru Guwahati Medical College oni sak mungarang ko test ka tapna chingamatna ini kusako chinga dau getal machine rangko Nigrims Hospital lo install ka inga aru ya machine rangko install ka ni jak mano additional so chet case rangko chinga test ka na matgen oni orto de salprako rechasa so sni samples rangko chinga test ka na matgen Meghalaya state on aru sample ki so pongako Guwahati yo chinga Assam Barpeta College aru Guwahati College yo test ka na matgen uni ko sako anga maisha Garo Hills ni mandirang ba Garo Hills o aro Thurau testing facility ko nang nakinga pengrang iko aganon Nagaland aro Mizoram dengtang mancha da testing facility dongjainga ande ban ching na main lakyonga anching ni state o da lo anching Nigrimzo testing facility donga ande ba Garo Hills ni demand aro requirement ko ma shie chinga bang gija someni gisepo Thurau ba chinga testing ko aba chingatna chinga joton ka enga ICMR baksa chinga golpojok aro dengtang facilities formalities aro facilities rang ko chinga discuss ka emang bang gija someni gisepon chinga Thurau ba Garo Hills na ba chinga testing facility ko aba chingatken una agre mijawangni doctor rangko grongani somayo Garo Hills o incinerator rangko nang chungmotenga ene bisung angna jana pachim yarangko ba Garo Hills o install kana chinga decision kura aha aru yarangko ba bangija someni gisepon chinga macho tatatkin pengrang taalo ya COVID-19 situation ni gamananga taalo anchini kami chakaparang na diki yang witness kinga India Sorkari aru Meghalaya Sorkari game chakaparang na dengtang farming activities rangko dakna chinga cholrangko ninga nibaya cholrangko non minimum basic social distancing aro anchini Meghalaya government aro India government ni protocols rangko charakna nanggen yako akanon anchini gui ge kaparang pan ko ge kaparang aro jaru phal kaparang ya bosurang ko phalna mat gen ma mat jawa ane angchis nyatsin yani gaman ba chinga decision kur aha aro gui badang kaparang aro pan badang kaparang aro jaru badang kaparang ba bisuni bosurang ko phalna mat gen ande ba ya bosu ko phalani somayo gapana dokoni chokmotawan Assam ni ba gapan state ni manderang anchini state onare bana mat jawa yako badang nas kang ude ba phalnas kang ude locally trader rang baksa aro administration rang baksa arrangement rang ko thari meng ya bosu rang ko mai ke Assam border ona sukatna matgen ya rang ko anchini farmer rang game chakparang aro anchini trader rang chanchie kam khana nanggen mengepen talo MGNREGA chukmatan job card ni bidungo ba manderang jajainga pengrang job card na ba chinga video rangna aro DC rangna chinga
permission ko naha unigaman job card aro MGNREGA ni kamrang ko ba dakna matgen ndeba ya kamrang ko ba dengtang protokol ba proses ba sistem ko carak na nanggen ya detail rang ko na simang na VEC president secretary rang na BDO rang aro DC rang uyatken aro iya rang na ba kam ka ni bidungo ba anchini sorkario ni aro India sorkario ni je tangka pesa rang ko chamata chim iya rang ko ba chinga BDO rang na aro district office rang na chinga sokataha